Ja sam tvorac svog životnog iskustva. Vi ste tvorac vlastitog životnog iskustva i kao takav važno je da shvatite da ne stvarate zahvaljujući onome što preduzimate, niti onome što radite, pa čak ni zahvaljujući onome što kažete. Stvarate zahvaljujući mislima koje nudite. Ne možete govoriti ili ponuditi da nešto preduzmete, a da istovremeno ne dođe do misli vibracije. Međutim, često nudite misao vibraciju, a ne ponudite reči ili da nešto preduzmete. Deca ili bebe nauče da oponašaju vibracije odraslih koji ih okružuju, mnogo pre nego što nauče da oponašaju njihove reči. Svaka misao koja vam prođe kroz glavu ima vlastitu vibracionu frekvenciju. Svaka misao koju ponudite, bilo da ste izvukli sećanja, bilo je da je na njen nastanak uticao neko drugi, bilo da je to misao koja je nastala kombinacijom nečega o čemu ste vi razmišljali i nečega o čemu je neko drugi razmišljao, svaka misao koja vam sada prolazi kroz glavu vibrira na veoma ličnoj frekvenciji i pomoću moćnog zakona privlačenja, čija je suština privučena, ta misao sada privlači drugu misao koja je njen vibracioni pandan. Te udružene misli vibriraju na frekvenciji koja je viša od misli koja je stigla ranije. I ona će sada prema zakonu privlačenja privući još jedno, pa još jednu, pa još jedno, sve dok na kraju misli ne postanu dovoljne moćne da privuku situaciju iz stvarnog života ili manifestaciju. Moćne misli koje vam prolaze kroz glavu privlače k vama ljude, okolnosti, događaje i situacije. Kada shvatite da misleći ili vibrirajući bukvalno dozivate stvari u postojanje, možda ćete otkriti novu rešenost u sebi da promišljenije usmeravate vlastite misli. Usaglašene misli su misli koje prijaju. Mnogi ljudi veruju da nisu samo osobe od krvi, mesa i kostiju, kako sebe poznaju i kako se predstavljaju u svojoj fizičkoj stvarnosti, već da postoji još nešto u tom njihovom postojanju. Dok se premišljaju kako da nazovu taj veći deo sebe, koriste reči kao što su duša, izvor ili Bog. Mi se obraćamo tom većem, starijem, mudrijem delu vas, kao vašem unutrašnjem biću, ali uopšte nije važno na koji način ćete opisati taj večni deo sebe. Mnogo važnije je to što shvatate da to veće vi postoji, da će večno postojati i da igra veoma veliku ulogu u iskustvu koje proživljavate ovde na planeti Zemlji. Svaka misao, reč ili delo koje ponudite biva odigrano naspram pozadine te šire perspektive. Razlog što u svakom trenutku kada vam je jasno šta je to što ne želite, nedvosmisleno shvatate šta je to što želite. Jeste taj što veći deo vas poklanja nepodeljenu pažnju onome što želite. Dok iz dana u dan svesno nastojite da vlastite misli sve više navodite ka onome što želite, osjećate se sve bolje i bolje jer je vibracija koja je aktivirala misao, koja utiče na to da se bolje osjećate, bliža pandanu vibracije većeg nefizičkog dela vas. Vaša želja da imate misli od kojih se dobro osjećate uskladit će vas sa širom perspektivom vašeg unutrašnjeg bića. Vaše unutrašnje biće usredsređeno je samo na vaš uspeh. Kada odlučite da nešto što radite vidite kao promašaj, to samo znači da više niste usaglašeni sa perspektivom svog unutrašnjeg bića. Vidim svoj svet očima izvora. Kada se opredelite za misli od kojih se bolje osjećate i kada počnete češće da govorite šta želite, a manje da pominjete ono što ne želite, izvršit ćete fino podešavanje na vibracionu frekvenciju svog sveobuhvatnijeg i mudrijeg unutrašnjeg bića.
Biti u vibracionom skladu sa tom širom perspektivom dok proživljavate svoje fizičko životno iskustvo zaista je ono najbolje uzeto od svih svetova, jer kada postignete vibracioni sklad sa širom perspektivom, vi tada vodite svoj svet iz te perspektive. Gledati svet očima izvora zaista predstavlja najspektakularnije viđenje života, jer iz tog vibraciono povoljnog položaja vi ste usaglašeni. I samim tim u procesu privlačenja, samo sa onim što biste smatrali najboljim u svom svetu. Ester, žena koja Abrahamove vibracije prevodi na jezik kojim se govori i piše, to radi tako što se opusti i namerno dozvoli vibraciji svog bića da se uzdiše dok se ne usaglasi sa Abrahamovim nefizičkom vibracijom. Ona to radi već dosta godina, tako da je za nju to nešto sasvim prirodno. Odavno je uvidela prednosti usaglašavanja svoje vibracije kako bi efikasno mogla da prevede naše znanje ostalim fizičkim prijateljima, ali nije najbolje shvatila još jednu fantastičnu korist od tog usaglašavanja sve do jednog predivnog prolećnog jutra kada je išla prilaznim putem da otvori kapiju svom suprugu koji će je zatim slediti automobilom. Dok je stajala tamo i čekala, zagledala se u nebo i zaključila da je lepše nego što je ikada bilo. Bilo je jarke boje, a kontrast između sjajno plavog neba i neverovatno belih oblaka ju je zadivio. Čula je umilnu pesmu ptica koje su bile tako daleko da ih nije videla, ali se stresla od uzbuđenja zbog tog predivnog zvuka. Zvučale su kao da se nalaze tačno iznad njene glave ili kao da joj sede na ramenu. A onda je postala svesna i veoma različitih i predivnih mirisa biljaka, cveća i zemlje, kojima joj je vetar obavijao. Osjećala se veoma živom, bila je veoma srećna i zaljubljena u svoj predivni svet. I naglas je izgovorila: nemoguće da je u celom univerzumu ikada postojao lepši trenutak u vremenu od ovoga. Upravo ovde, upravo sada. A onda je kazala: Abrahame, to si ti, zar ne? I mi smo se veoma široko osmehnuli njenim usnama, jer nas je uhvatila kako virimo kroz njene oči, slušamo njenim ušima, mirišemo pomoću njenog nosa, osjećamo njenom kožom. Tako je, kazali smo, uživamo u savršenom ukusu tvog fizičkog sveta putem tvog fizičkog tela. Ti trenuci u životu kada osjećate apsolutno ushićenje predstavljaju trenutke potpune usaglašenosti sa izvorom u vama. Ti trenuci kada osjećate da vas neka ideja snažno privlači ili da vas nešto strašno zanima, također su trenuci potpune usaglašenosti. Zapravo, što se bolje osjećate, to ste više usaglašeni sa svojim izvorom, sa onim ko vi zaista jeste. Ta usaglašenost sa širom perspektivom ne samo da će vam dozvoliti da brže postignete velike stvari koje želite u životu, kao što su divni odnosi, zadovoljavajuće karijere i sredstva da radite stvari koje zaista želite da radite, već će ta svesna usaglašenost unaprediti svaki trenutak u vašem danu. Kada se podesite na perspektivu svog unutrašnjeg bića, dani će vam biti ispunjeni divnim trenucima, jasnoće, zadovoljstva i ljubavi. A to i jeste način na koji ste nameravali da živite dok ste ovde na ovom predivnom mestu, u ovom predivnom vremenu i ovom predivnom telu. Mogu promišljeno da odaberem da se bolje osjećam. Ester je mogla da dozvoli toj punijoj perspektivi Abrahama da poteče kroz nju i da je obezbedi jedno tako divno iskustvo zato što je tog dana počeo da traga za razlozima da se osjeća dobro. Prvu stvar zbog koje bi se osjećala dobro potražila je dok je još bila u krevetu. I ta misao privukla je još jednu, pa još jednu i još jednu.
Tako da je u vreme kada je stigla do kapije, što je bilo otprilike 2 sata kasnije, zahvaljujući promišljenom izboru misli, svoju vibracionu frekvenciju već podigla na nivo koji je bio veoma blizu vibracione frekvencije njenog unutrašnjeg bića. Tako da je njeno unutrašnje biće sasvim lako moglo da stupi u interakciju sa njom. Ne samo da misao koju u ovom trenutku birate privlači narednu misao i narednu i tako dalje, ona takođe obezbeđuje osnovu za usaglašenost sa unutrašnjim bićem. Dok dosledno i promišljeno češće mislite i govorite ono što želite, a ređe ono što ne želite, češće ćete biti usaglašeni sa čistom, pozitivnom suštinom vlastitog izvora i u tim okolnostima život će vam biti izuzetno prijatan.